banen dege la si sule daun norongo lalangan tun sangararami lain dege laungko biri di bulan bagan jalan makarengmi si tetena tu rombongan mabentalun tu lompong atau induk katumpunan na di yote Allah to demo iya mo tu rombongan na mama Geisha jalan serang rantebau rampo metan namali laku papa Arabi rombongan na nenek narabi tonangka suara rampo metan namali laku ampona rombongan na mama Fajar tagari rantebau rampo metan namali laku papa Arabi rombongan na papa Bito tonangka rombongan na nek Repan tonangka rombongan na papa Nobi tonangka rombongan na Bapak Tasya Parinding Todambu rombongan na Bapak Rizal Tobunti Bangden rombongan na Bapak Lili Tampan Bunga rombongan na Bapak Celia Tonangka rombongan na Bong Hector Buntu Kombong Bori rombongan na Bapak Kiki Tonangka rombongan na Bapak Tandidatu Tonangka minto na to rampuna sa kamitan na mali lago Papa Arabi rombongan na Papa Ena rombongan na rambo metan na mali lago Papa Rian rombongan na Nedesi Karongian rambo metan na mali lago Papa Arabi rombongan na Panedesi Karongian rambo metan na mali lago Surya rombongan na Papa Ripan Batu Papan rambo metan na mali lago Papa Linggi rombongan na Haji Mariam Gali Batu Rian Duri rampo metan namali lago Bapak Rian na rombongan na Bapak Subi batu ni Elsa Duri rampo metan namali lago Bapak Rian iya nasa mo tu rombongan tu lompas sa kagalena lompa mato induk katongkonan na iya ngote katongkonan mabentalun igua lago kamu to mangkani sa abu sangarami di ko biri di bulan pak ganjanan makarengmi si tetena tu lompas sa kagalena lamen tamanante baru di Pamadatu. Oke, kita tunggu rombongan kloter ketiga pemirsa. Kita spill dulu terongnya yang sudah akan dikasih pindah. Ya, sudah capek kasihan. Sokko. Ini balian. Bali. Bagaimana? Mana doke ambe? Kasi sudah apa? Ada kok, Pak. Ini terlalu apa? Aduh. Masai, oke. Siap-siap rombongan kloter ketiga pemirsa. Rombongan apa keluarga almarhum Nek Belo Tombang Batu Papan rampo mempatu lakukan Surya rombongan keluarga almarhum Nek Belo Tombang Batu Papan rampo mempatu lakukan Surya rombongan Hermin Sampedili Jamai Makassar rampo mempatu lakukan Surya rombongan Bapak Talir Tutore rombongan Bapak Talu Padang Palu rombongan Bapak Arga Tombang Batu Papan rombongan Bapak Emil Lu Banggai rombongan Simon Regen SD Makassar rombongan Leonardus Talu Padang SD Mengkedek Mito na to rampuna sa may patumalik lago nenek na Surya rombongan rombongan Kolonel Infantri Robinson Talu Padang SIB Ilham Jamai Makassar rombongan JNT Sampedili Pare-pare rombongan Mama Obe Jamai Kendari rombongan Anton
Talutondo. Sabar. Jumay palu rombongan na Domingo Sampeliling. Makane rampona sampai patumali na kunenek na Surya. Rombongan na Aldi Sampeliling. Makane rombongan na Andre Sampeliling. Tahan mata, Makane 1, 2, rombongan na tahan Agit mata, 1, Sampeliling. 2, di. Makane rombongan na Agung Sampeliling. Makane rombongan na Sarje Mangiwa. Sadan rombongan na Mama Abi Jomay Kubang, rombongan na Nek Lenggo Limbong Burake, rombongan na Bapak Ramon. Makane rombongan na Nenek Payung. Makane rombongan na Nenek Grace. Batu Papan Sepertinya ini rombongan na Bapak Otto. terbanyak pemirsa. Batu Papan rombongan na Bapak Dirga. Batu Papan itu na to rampuna sampai Batu Malik laku Nenek na Surya. Di pemilih-milih orang tu seperti pemirsa. Rombongan na Bapak Gusti. Batu Papan rombongan na Bapak Yuris Tondok. Makane rombongan na keluarga almarhum Hendrik Sampeliling. Jomay Bandung rombongan na keluarga almarhum Peter Talutondo. Burake Makane rombongan na Yulian Sampeliling. Pambobok rombongan na Tono Sampeliling. Makane tabe kuto lebih rombongan na Yulianus Sampeliling. Pambobok makane rampona sampai patumali laku Nenek na Surya. Rombongan na Tono Sampeliling. Makane rampo mempatu laku Niko Pengmasangka. Rombongan na Tono Sampeliling. Makane rampo tongkon mempatumali laku Beni Pengmasangka. Rombongan na Dita Sampeliling. Makane rampo mempatu laku Dita Pengmasangka. Rombongan na Nesa Sampeliling. Putole rombongan na Nesa Sampeliling. Makane rampo mempatumali laku Yodi Pengmasangka. Rombongan na Tiffany Sampeliling. Makane rampo mempatumali laku Niko Pengmasangka. Rombongan na rombongan apa Tiffany Sampeliling. Lawan kali rampo mempagi laku Niko Pengmasangka. Rombongan apa Tiffany Sampeliling. Makane rampo mempatumali laku Yodi Pengmasangka. Rombongan na Yul Sampeliling. Sepertinya ini rombongan terbanyak. Pambobok makale rampo mempatu malik laku Nenek Surya. Rombongan apa Yul Sampeliling. Pambobok rampo tongkon mempatu malik laku Niko. Tirong lawan Wabi pemirsa. Utole pa rombongan na Yul Sampeliling. Pambobok rampo mempatu malik laku Tian Sola. Rombongan na Rika Gusti Sampeliling. Makassar rampo mempatu malik laku Niko Pengmasangka. Rombongan na Rika Gusti Sampeliling. Makane rampo mempatu malik laku Dr. Beni Sampeliling Pengmasangka. Rombongan na Rika Gusti Sampeliling. Makane rampo mempatu malik laku Bernardo Rantelabi. Rombongan na Luki Gusti Sampeliling. Jomay Makassar rampo mempatu malik laku Bernardo Rantelabi. Rombongan na pa Luki Gusti Sampeliling. Makassar rampo mempatu malik laku Dr. Beni sampai Pengmasangka. Rombongan na Gusti Sampeliling Makassar. Erwin Sampeliling Makassar rampo mempatu malik laku Dr. Beni Sampeliling Pengmasangka.
Sangala rombongan na Alex Sampelining Solanina. Kalimantan rombongan na Hendrina Sampelining. Makale rombongan na Bahernina Sampelining. Makale rombongan na Bapak Dharma. Makale rombongan na keluarga almarhum Nek Soda. Makale rombongan na keluarga almarhum Nek Robi. Barampo rombongan na Bapak Yuda. Makale rombongan na Nek Andro. Batualu rombongan na Luki Gusti Sampelining Makassar. Si sonda tonatu, si solon to karai. Tolong oi senga oi tiumba oi lain oi tulung oi ulang balu lam andoi sampurani dado muka kema bendok urdi soi si. Kita tiro idukaan duka di batak pahit mata. Susi tane telu memban bangkalak mak palu ika telu atuk sakit erang sama-sama sama tiang karang sama pinggan. Tolong tundang onin namun bungan galak nakubak baralim bang lalu yang merabat apindau ninna laporin tujuan sanda kasar lagu buai yang singa kedo singa inang lain kedo lain kedo di darah nama sili kedo di kebongong badara mabuktu na belele sang datuna na isan sang karaengna sang abagalu kulubunna la kukua tedao rara siosok tedao pande situran tadi tedao bulawan di takko tedao rara yang ini dia ini musarumpo di takko upare kompo mana lang maatampa kayang pande ungkong kong ranak matasak mana lang atongan numbati pande tongan tomariti pating itongan na po pating Mario na po Mario tanta tiro di kaduka tanta pali kamatanda sini irina giring anna di randa lelena hinang atempon ninenek na inang duran turuna to di loloan limbona to di tenteng sarulan na di loloan daw tongkonan layu di tenteng daw isungan pakalan nuan suri talat noi ulak balu kendek koi sampurani lakkan noi singa oi kendek koi urang oi tongkong mi batu panna tingin lampan tarisan makaraekna pantalanakna parang di rante pao linikna rante menduruk tolau tondong di teluk kak padayanan di borong sibat narang tolau padang na batasi dayanan nalang kambarani tondong na wong badon dan padang na nek bulu telo pakapan na tiung pakatarung ulaan na topati lungambi topati dangam mas sulo-sulo tong tindok sesan na maksan tong alarak na malabu ton na talam pada madiura ton na maksan si ton na pareya karung bulaan na pengusuluara tiung maa pada ma dito anangka maka
kalima narakati umba pantara na silin din panguruan na salitatul amban diumba lamay parang titanan talo parang sambak tulan ikan lilina parang di bodipa tulan tondo di pasay ngayon yang paling do dinangi di palili uloko tulan tondo anak mo tindal lilua alua ina natarikan dia kalama to mangali narintingi mata doke to di poda tumuane sia bese madua to kula pula tabelendu lagu lambi taruh mula anna to takna rua lilana kilaa lo singka kau dena to takna ulu sundal lakana lepa-lepa di umba apa di tampang boka taruh mula anna sia nenek makin kila diumba abaturupan nanti kilang bantarisan magaraing na tarong bulaan na turong parapak ulumakati daw malam ka na mundo nilandolaan nilamay parang nilimut dilingka bataw nang nilamay wonto na sarina ton na misa kada lipo tuwo pantan kada lipo mate ton na litulak muntun na boe ton na nilamda ton don tani dena dosen darang boka bulaan na lotong tara lamparang di boli tuli yang ana pak litaka lamparang di lompong laku saile sule laku tiro tuara te dao tondo tangan airi angin tangan simbo talimpuru karong iang tungka sanganna todao tondo ko dirinding doke di tangan ani oda-oda todo tondo tangan airi angin tangan simbo talimpuru tangamu isan dikatau tae kamu pelelei kalimbuang ia lubak banaliku polok banuan na pantore sabda balian pantasian nasaliko ukun anda lotong boko Kuy nangasenga to si Hosso inang lain bati ito si Turandadi inang senga taruh bulan na tangke allo inang lain lolosukan daw rena balindato inang senga taruh bulan na si nenek pong masangka inang lain lolosukan daw rena si nenek ne babu umpasikan demo buntu umpa bisa botanete nana itu manum batege tomete tampo mario kue mema duma batege na kuma lunto mariona susi galu kumelambi susi buntu sarlanga solauran kila uras saibongi benarandan nari lambe to iyo parang di goa to iyo parang di talo diumba adiyo may tondok na wondong kila na parang di lilina tallo lembangana. Woi,
tengko bulan tasaka pada tanga sobat akan nada yang tangkarawan antara dengan pada ngadi malu dia pada ngadi po maririn na kallo depo pali sunna umbu lirik na pada ngadi Sulawesi pada ngadi gandang rasa tedo mutunan na mentado pinamile kabo sema bangke ton nadi tula kadoke benten na bone ton nadi langada ton don tane tena tosen dana bunga laku lambi parang di lu to diong parang di al to diong parang di tangan talu parang samba apa tulang ikan ini na buah pun nang boleh baik lupa hangga rumpo daong Di sana kita tinggal kasih orang. tanah guru baik angga saweri gading pondok na payung patah bunga jung kasangata Dodi mati bunga waru Dodi tage-tage dan wisungengka Iya mau taruh bulaan na tenlu butce Nono sulat daurena sentikat pakalang apa-apa Tumbulau diong mai Tumbu kepek sakit mai Petio angka kayu pintu langkena talu langkena bunga Mangka bulaan bunga langkena Buka etek talu langkena Buku langkena bunga ringkung Mana sana-sana kamu Baik dong, baik. Malam baik plastik. Oh, pokok buka nih dari pokok lah buka malam limbo nasa mah moka aenge tasigin nasa mah modenatu mo ta ada lindona tanggong mo pantari sana pada bukun nabuangin tarong kona kayu wasige pada maririn na angka lolo na sendana lalo kakay dibuka sa araw hari ini ketigil lang sa kabari naman nga hindi baru-baru datu soal lantam na tao na di
Pantan rupan nate bating pantan lindo temario. Lumingka turam mga tumerabutal lang tume padudu sento sang kabonan nao. Lumingka di kanuni pak di tumete untanu loso inaya. Lumingka si tangke sorongan sepu si kala padaduan sampah darat di bulu si tamu rakna si tamu mali si bakatana si giran kalau si penuh sinna penuh benar si pakaboro kabu masero pindan kabu makliti bumbungan kabu pak bumbung turun nasaru kaluak panampa ompok na bura-bura mangka dilang dola langit mangka di pasan sambah kodi pindan pak runting itu bamba buang si tuang tangke pandangan lobang luarang pilikan sini paling besar biak kampi polisi bisa bumi kali ini pido tilangi ni alim pipak datu mi kamu karai nabak bana lembang ambu lembang bentu tuan sanda kasale denno pak dibo pak paraya dibo paraya nalam na mura mimbua balok tiga bulan pangan na kendek mura minta di paraya inde pelambaran di bolu ta susi ton nenek ta tento duran todolota sang paraya tahu budak walau setiap pijakan kaki berlinang air mata namun engkau hadir setia sekata seada seirama hadir satukan langkah membawa irisan-irisan pinang membawa putihnya kapur simbol kebesaran masyarakat adat Toraja berjumpa sahabat meraih segala keikhlasan seluruh kerabat andai taulan dalam pernyataan duka cita yang mendalam seluruh harapan persahabatan ini seluruh silaturahmi terukir indah di dalam bingkai hati yang paling dalam jadi warisan abadi mewangi sepanjang masa menjadi jembatan menghubung tali persaudaraan menjadi jembatan menghubung tali silaturahmi walau nanti kita berpisah jauh terbangun yang tinggi meraih segala impian menggapai segala harapan sampaknya pandangnya sahabat lembak perang parang di bawah ku sampak nama sakit di lotong tobatang Jadi kami ke kampung kalau nggak susi, ya pura udah lihat kamu. Sabi deh, di radio jadi sesak abang sama kila. Mama aku kan namanya sabi. Ayo kak. Sudah lupa namanya, anak mama saya ini. Seru sekali. Tapi itu sudah lupa bisa kasih. Bulung. Bulung kita om. Oh. Memang kalau dia Seperti itu kan. kelas. Informasi bagi pemilik kendaraan DP 1852 dengan 2588 mohon dipindahkan karena ada keluarga yang akan keluar
Ya, jadi sekali lagi pemilik kendaraan DP 1852 dengan 2588 agar segera dipindahkan karena ada keluarga yang akan keluar. Jadi Keluarga yang akan keluar, oke. Mama bisa kami batasi keluar oleh keluarga tersebut. Halo. Bersemangat. Channel apa ini? Iya, di MM Teraja News. Oh, jenis. Jenis. Tadi tanda itu sendala atau yang tapi pemirsa. Wow. Wih, pemirsa Tadi tanda siapa kita sendala atau yang teh? Sana kesana laki, tunggu mida. Oke. Berburu sendal. Balon bupati ke depan. Oh. Ini pemirsa. Khusus ada pemabaran khusus ya. Belum bikin masak. Oke, ini tamu terbanyak pemirsa di rombongan hari ini. Sopir tamu yang terbanyak. Oh, Rombongannya orang duri mantap juga. mantap. Ya, Rombongan duri. rombongan dari keluarga dari Duri. Oh. Ada sekali. Full lantai. Full ruangan. Halo. Bagiannya memang. Oke. Ada Kak Yusri? Oh, tidak ada Yusri. Kalau Yusri itu di di mana lagi, di Solobarani apa? Di Endrekang. Padat sekali pemirsa. Ini rombongan yang terbanyak. Saya kira tusuk lah ini. Oke, waktunya masuk ke Mapail atau Mapa Kopi, guys. Sebentar lagi kita Mapa Kopi. Kenapa sudah ngantuk? Oh tidak, Ji? Sudah. Tidak, di palet. Tidak, Ji, tahu pemirsa. Mana temannya? Kenapa sisa 2 orang? Pergi? Pergi tidur? Bolos, Le. Dipotong gajinya nanti itu. Iyo tabe den kendaraan mengelapa do kantor kecamatan nomor polisi DP 1411 Kutolepa DP 1411 lagu kamu tos yampu kendaraan tabe ta ringanan kaleta ta palili. Lagi kuah bubun datu lante tondoko turunan tama mati lante bakaleon. Mangka ditimba buso bulan di patonang kuring kalang di sumpun maalana-lana
wa inna pengumula tahu susi pangan duredena tento gunggungan lumpah-lumpana lana sormo pindan simbol ngomanigi diyongo riang bulan mi lana bainan lokon loe rara diyongo timban timbang mi simbol ngomanigi na telepongan tondoko lokon loe rara nate kalena pangaleon kung tiro-tiro inuga tungka di pata abai mata baine melongo penana simbolo nalisu dengen biti na toda sisare gaya nga bulu matan na pakobi di jilla papitona kaya wanita berbudi luhur nan cantik jelita. Lihat laki yang wajah putih berseri ibarat delima di dalam air menampakkan pesona yang tak terhingga boleh dipandang asal jangan disentuh. Mbak Susi. Tabe tinggal bukok mi siman kanan kairin mi. Tabe lo bang luar pi saru hari tinggi tadi media hotar no susambung talan debala ini orang kasih tanuan temai burana padang temai lumpa lumpana pak padaman dan nombak na toro na pagkaban bulan tapo bangun tu tapi bege ada masa kira rata mana rinting benanta. Video ni kalau kita nama video oke. Foto-foto kita kan tanah. Sirain apa ke? Bukan foto. Nah. Boleh dilihat tapi jangan disentuh. Berani apa? Peremang ini. Ini tempat dulu. Ada itu nanti gelas itu oh iya kan ini pengaruh deh supaya oh iya dibagi dua deh jadi dengan demo ya di siapa aku di karena juga ada jadi ini malu sudah masalah sama nama dong kita marah weh napa kumembok aku lupa sampai atau sampai masih di Bali
Macam luar sama melas. Ini siapa namanya? Kesia. Kalau ini siapa namanya? Betul. Ah, ingat tuh, nah ini Oh, iya. saya berapa? Jago. Wih. Kanting. Kanting. Kirin tirong. Sebagai pemuda maning. Dia mementerikan termasuk ETMI keras. Mangka mo. Lutas kami yan, nila to. Pero bogi. Siya putis mo. Ba? Wala na din no, mikot tira do bungan. Putus dil mo kinano. Dil mo, labi pe kapaman no mura. Mo may gambara mo kung do mo eh. Kapwa matamana mo. Kan semakin babi mo sana to. Yan to kalau besar ini ya. Sisa memanggil. Besar. Kopi Toraja pemirsa. Bagaimana rasanya kopi Toraja, Bu? Mantap. Mantap. Oke. Kirim. Ya. Ya, perlu kita itu. Ya, berubah. Ya. Terus Kalah depan. Ya. Piti masuk teh.
Iya, pintu masih sulit ya, nonton di pian, kurangi tata pertama di kepala ya. Nah, sekarang ini kita Halo. Halo, Selamat sore dari Rantai Pangli pemirsa. Di lantangan nenek siapa ini? Menyapa. Karnian, Tongkol. Ya, ini Indo semua. Cantik-cantik Indo dari Karnian. Kasih besar-besar deh. Yang mana? Oke, terima kasih. Thank you. Oh, pemirsa. Kurang oksigen lagi. Sepertinya ini rombongan ada diambil videonya di Oke, siap. Oke. Awaknya kendaraan Halo. di para pemain atau saudara-saudara Sama Rara sama Mak Juan dari mengikuti Karnian. kendaraan yang nomor plat DB2588. Terima kasih. Kendaraan dengan nomor plat DB2588 Di MM sampai Kerajaan News. keringanan Pak Kaleta ta MM Kerajaan News. negara kita tidak Oke, balon thank you. Ya. dalam kendaraan di atas set. Jadi kerbau yang sudah korban di ritual lalat Rambu Solo almarhumah nenek Ringgi pemirsa, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7 ekor yang menjadi yang sudah dikorbankan pemirsa. Oh, lihat. Oh, ada lagi di bawah 7 ya. 7 tambah 4 jadi sudah 11 pemirsa. Oh. Sudah 10 lebih kerbau jadi dikorbankan sudah 11 kerbau pemirsa yang dipotong di ritual Rambu Solo nenek Inggi.
Langan sa lawenda deng sangkan na pelala langan detong konan kadan dengan bani to bisara. Mentu arak la kolom labi na tumangka di dulu teken di turo tak balau pasundun nilang alolong na lompope rekeben daunan na temay buntun na mali anggatan na tekaboro. Temay tangkian suruk na tomak rabut alang salah dan arian na tetangan lindo saraka kibatu arak la kolom labi na turun namde. Ini babi yang paling rombongan yang paling banyak babinya pemirsa. Sesik mati jaringan pemirsa. Anda sakit. Tapi ya teh dong tugas di sabun atau paling dia teh ya teh jodoh lah ma asur kamu bakar cis. Woi.
Beda tirang tahu. Tirang na Domingo sampai liling lau may makale umpatu nenek nasuria. Kutole pa tirang na Domingo sampai liling lau may makale umpatu nenek nasuria. Ya, abe tak patah subit. Tirong besar. Den ketirang baita atau mangkambina yang tanah lapang. Yato terong na Hermin Sampeliling Jabe Makassar umpatu Nenek Surya. Terong na Hermin Sampeliling Makassar umpatu Nenek Surya. Ayat ya. Wah. Tirong. Mina terong na almarhum Lebelo Tombang Batu Papan umpatu Nenek Surya. Terong na almarhum Lebelo Tombang Batu Papan umpatu Nenek Surya. Bisa masuk. Pertama minta pakai ke? Wah, pakai ke. Pakai ke maju. Oke, pakai ke. Ya. Wah, bau. Tapi Pak Camat, ya te tiro ya te samai mangkau ni pasar mo karcis na dito le bira sa ya te Legendaris. ini na Rian lau Maiduri maneram poin kale jadi warna tiro. Legend pensa. Ya te tiro ya te pakai ke tiro na nenek Rian lau Maiduri Indrekan nabawan Rian sola adina kutole pa tedong na nenek na Rian lau Maiduri Indrekan umpatu Rian sola adina ya sangki bisa sulit. Oke, mantap. Pakai ke. Penggigit. Ya berkatiro. Iya, kerbau penggigit ini. Baru nih, baby. Bahaya. Di dekat-dekat kita bisa diampil loh, guys. Bukan persiko ini. Penggigit. Bukan penggigit. Kalau ini, ini. Penyum ini, penyum. Mida teroto. Terong na mamagi siya lau may jalan serang rantai pao umpatu papa rapi. Terong na mamagi Gesia jalan serang rantai pao umpatu papa rapi. Oh, jalan serang pemirsa. Serang jalan, hindi pemirsa. Once again. Bersusi ka? Oh? Tinyo ka? Kurang pelu ka? Oh. Kurang lihat. Memang laki dah, laki terpukul diri. Mida teroto. Terong na papa pito do may to nangka umpatu papa rapi. Terong na papa pito to nangka umpatu papa rapi. Oh, na karya sama tadi nung kukisnya. Kasi ako natap ko mati dati. Natap ko dati tu. Hindi sa utubay. Tak siapa na terong? Punya babi. Babi. Ya, ya te bai hindi nasa karcisna. Tinggal disebutkan ini. Baya nasa mosal to. Oke, babi yang terbanyak masuk hari ini. Rombong kloter ketiga. Oh ya. Tadi ukuran. Paina papa na enal boy lombongan umpatu papa Rian. Pak Renal dari Lumbungan, guys. Paina Simon Rengen ST Jome Makassar umpatu ne Surya. Paina Leonardo Talupadang SE Lau memengkenek umpatu ne Surya. Baina keluarga almarhum HS Talupadang Limbong umpatu ne Surya.
Baina Papayopi Makale Umpatu ne Surya. Siang mi. Baina Marcos Lele Batu Papa Arlin Samarinda Umpatu ne Bisa Surya. dilihat tapi jangan disentuh. Hei. Punyanya orang. Mantap pindah. Baina almarhum Nebelo Tombang Batu Papan Umpatu ne Surya. Jalan-jalan dulu. Baina keluarga almarhum Neria Limbong Burake Umpatu ne Surya. Bisa dingin bang, itu bim dibuka ada pemirsa. Jadi kita yang miramput tuh. Baina keluarga Papa Charlie Makale Bori Umpatu ne Surya. Banyak-banyak menuju ke Nesure ini pemirsa. Baina keluarga Papa Renli Bori Makale Umpatu ne Surya. Baik terong maupun kerbau. Baina keluarga Benyamin Talupada Tedong mau kerbau. Bori Makale Umpatu Pariel Umpatu ne Surya. Tedong maupun kerbau. Baina keluarga Papa Andri Makale Bori Umpatu ne Surya. Oh, Nesure lagi. Mantap Nesure. Baina Manase Sangala Umpatu ne Surya. Oh, Nesure mo. Hindi rin yung palaliw. Mari. Masih gadis sih. Oh, Baina Aris Sampililing Solarina Jamai Kalimantan Umpatu ne Surya. Aku napili ke belakangnya jadi tidak dilihat. Baina Hendrina Makale Hendrina Lobe Makale Umpatu ne Surya. MM Turajan News. Oke. Mana HP-nya? Oh, ada di dapur. Oh, Baina Hendrina Sampililing Makale Umpatu Bapak Surya. lagi masa HP-nya itu pemirsa. Baina Papa Dharma Makale Umpatu ne Surya. Suryo mo. Cari jodohnya. Oh, cari jodoh. Baina keluarga almarhum ne Sonda Makale Umpatu ne Surya. Oke, ya. Biar di sini. Sudah tadi. Oke. Baina keluarga almarhum ne Robi Parampo Umpatu ne Surya. Baina Papa Yuda Makale Umpatu ne Surya. Baina ne Andro Batualu Umpatu ne Surya. Baina Dita Sampeliling Makale Umpatu Gita Pemasangka. Ada kaki sekotong. Oh, Baina Papa Limbong Makale Umpatu ne Surya. Baina Aldi Sampeliling Makale minum dulu. Umpatu ne Surya. Minum sambil tidur. Baina Luki Gusli Sampeliling Makassar Umpatu Fernando Rantelabi. Baik Pong Surya toh. Kalian di lapangan di lalantau. Lalantau dapat. Ah, tapi tentang nalap abang tentang tulalantau. Weh, bagaimana cuman minum kopi kah? Tidak. Baina Luki Gusli Sampeliling Makassar Ah, tidak mengantuk je. Umpatu Yudianto Pemasangka. Tidur dulu kayak di sana. Baina Nesa Sampeliling Makale Umpatu Yodi Pemasangka. Hai kami lagi. Weh, lagi berpelukan. Iya. Baina Tiffany Sampeliling Makale Habis berpelukan Umpatu Lagi berpelukan, guys. Niko Pemasangka. sambil minum teh kita berpelukan. Oke. Baina Tiffany Sampeliling Makale Umpatu Beni Pemasangka. Baina Tiffany Sampeliling Makale Umpatu Gita Pemasangka. Baina Tiffany Sampeliling Makale Umpatil Yodi Pemasangka. Baina Yul Sampeliling Pambobok Umpatu ne Surya. Pembobok. Baina Anton
Talu Tondok Palu Umpatu Nek Surya. Baina Mama Obed Jami Kendari Umpatu Nek Surya. Baina JT sampai Liling Masih ada. Jami Pare-Pare Umpatu Nek Surya. Tem tau rombongan. Tem. Dako pinipukulanan. Oh, benefician ni mata betul terakhir le. Kepala dako. Terubur itu tahu betul le. Ayo tong. Sama si lantang le. Gabung mana? Iya. Dako bener. Gabung na sama le. Yang bertapuk tahu na tapuk lagi na. Oh, iya. Nya natapui mo. Biasa mah. Baina Bapak Ramon Lawe Makale Umpatu Nek Surya. Baina Nek Payung Makale Umpatu Nek Surya. Baina Nek Grace Batu Papan Umpatu Nek Surya. Baina Nek Lenggo Limbong Burake Umpatu Nek Surya. Baina Kolonel Infanteri Robinson Talu Padang Robinson Talu Padang. Jomai Makassar Umpatu Nek Surya. Robinson Talu Padang. Baina Mama Abi Jomai Kupang Umpatu Nek Surya. Panas itu aja kah? Panas. Baina Sarce Mangiwa Jomai Sadan Umpatu Nek Surya. Emin Praja. Baina Agung sampai Nining Makale Umpatu Nek Surya. Sudah berkah. Bagaimana? Sudah ada kopi disiapkan. Oh, sudah ada. Oke, mantap. Entah kak kipas yang tiba minyak surya makan kopi. Kalau udah. Baina Andre sampai Nining Makale Umpatu Nek Surya. Wah, tasir kena nanti. Baina Ait sampai Nining Makale Umpatu Nek Surya. Baina keluarga almarhum Peter Talu Tondok Burake Makale Umpatu Nek Surya. Baina keluarga Tengko Lame Makale Umpatu Nek Surya. Hei, ini Surya semua. Baina keluarga Papaniel Tokodo Umpatu Nek Surya. Baina Yul sampai Liling Pambobok Umpatu Niko Sola Adina. Baina Luki Jame Makassar Umpatu Nek Surya. Surya. Baina Agustin Gusti sampai Liling Makassar Umpatu Nek Surya. Baina Hermin sampai Liling Jame Makassar Umpatu Nek Surya. Baina Tono sampai Liling Makassar Umpatu Niko Lome Makale Jame Makale Umpatu Niko Pemasangka. Baina Tono sampai Liling Makale Umpatu Beni Pemasangka. Baina Julianus sampai Liling Pambobok Umpatu Nek Surya. Baina Nenek Ian Makale Umpatu Nek Surya. Baina Papa Otto Batu Papan Umpatu Nek Surya. Baina Papa Dirga Batu Papan Umpatu Nek Surya. Baina Papa Gusti Batu Papan Umpatu Nek Surya. Baina Papa Yuris Tonor Makale Umpatu Nek Surya. Baina keluarga almarhum Hendrik Sampelining Bandung Umpatu Nek Surya. Masih banyak.
Punya nih Suri punya babi hari ini. Baina Rika Gusti Sampeliling Makale Umpatu Yulianto Pemasangka. Baina Luki Gusti Sampeliling Makassar Umpatu Dr. Beni Pemasangka. Baina Rika Gusti Sampeliling Makale Umpatu Fernando Rantelabi. Baina Rika Gusli Sampeliling Makale Umpatu Dr. Beni Pemasangka. Baina Rika Gusli Sampeliling Makassar Umpatu Niko Pemasangka. Baina Papa Rizal Topunti Pangden Umpatu Papa Rapi. Baina Papa Tani Umpatu Papa. Sembunyi guys. Baina Papa Kiki Tonangka Umpatu Papa Rapi. Baina Papa Lili Tanpa Mbonga Umpatu Papa Rapi. Baina Papa Nopin Tonangka Umpatu Papa Rapi. Baina Papa Celia Tonangka Umpatu Papa Rapi. Dako pamu tiro jo karcis. Baina Mama Fajar Tagari Rantepau Umpatu Papa Rapi. Baina Nere Revan Tonangka Umpatu Papa Rapi. Baina Papa Tasya Parinding To. Bagaimana kelompo anak muda? Todambu Umpatu Papa Rapi. Oke. Baina Pong Hector Lagi ngopi rong. Buntu Kombong Bori Umpatu Papa Rapi. Oh. Dan pada dua. Baina Nedesi Karunian Umpatu Papa Rapi. Baina Nedesi Karunian Umpatu Nesuria. Ya, Tasya mereka. Kali 5 tau apa pakai? Kali 5 tuh main sana Surya. Kali 5. Ya, lah patas panitia 5 tuh Baina Nesuria. Udah marah. Udah le. Bagaimana? Wah, bentu ada kang roko suleng karara na kanaeng na lempungan tondong umalikan na bentu 2,000. 2,000 ba nariatan nun ini barung-barung datu sulalam tanga tau labi. Kumuha bay sundul bagi si pamatuain dobo di usang kapuran bangan si pabanu karurungan di usang pelambaran bolu. Pagkaba sundul bagi di saladan temay bulan na padangan temay lumpa-lumpa na bak padawangan sabat na lelu alambe. Tuturro na po kaman bulahan ta po kaman to tangati pagay di obat ang adikaletan na masakyara tama na rin di pinanta. Tamasak ke mga luwa di ko manarin di magkikirandanan mga rira kabiring na saluhan na siraw ta si kita na si bidang aminanganta siluwang ali kulabdeta na kuwami karan na tama arabutan lang arandan puno ko na tama kapunan nao na kuwa karan na taro kumulahan na si Nene pumasang kalulusukan daw rin na si Nene na iwabu kumuha katungkunan ta kita rima ma taulo tang boga kiran de balak ma umbura kata diseno. Tangalaw po lagi reken tangalaw muna lagi bilangan di tang kilang biiran dan pesukana. Belan na magasa ang nalawlong mabanda na kumila bagi kuha den loba atau upa paraya atau paraya. Nakuha at itanan talo mura na watak ka na langi. Tidaw to samba batu-batu ko daw lisod na batara. Lau pabalay minto mainan kaluwa bilang umpo pangalong kompensarati umpo mentari yang pembiti tanggana-gana. La sule mo kang mga gugumba mangoretan na tinaran kirok ko mamere salo diyong makmas sarandanan. Kumuha tang ponoy ranji manite may soro kasebu tang lempan di kaliling manite may taduan sampa. Bagabate may mura na padang tamon tandai mo palisun nampak tangong beuna mo rantean tuyo. Kiku atang lataban madio batang atang latakan kanan maloy nawa. Dalan na kamu todian nan nulalean todi palumpunan kada. Manarang mak pasi batu tanah bande mak pasi dundu katonan.
Nah kita bang merubah si bati batu warona soalnya kalau kadangna mintuk dah kata kepala bira. Ikuat abe tamatan ng rambak mo talingan narata kung agdiyo satu gitu inan lang kanay patarot katong kunanta. Di barang pembalik na kita bersama nasa kabilang na iya terubawan magkatalon. Lali pamasiang sabot tama talinga duwan taga mayri. Di ko tabi tapatan ng rambak talinga duwan ta. Rombongan na Mama Gesia Jalan Serang Rantebao Rapa metanda malik dan patu koboro lago Bapak Rabi rombongan na Nenek na Rabi to nangka Suluara Rapa metanda malik dan patu koboro lago Rabi Soladina Mito na tulang pataruh katongkonan dalam betul kami dan nata malantang ada borok patang belum kasih rasa malantang ada borok 52. Katongkonan kamarintinan na Bapak Fajar Tagari Rantebao. Katongkonan kamarintinan na Bapak Pito. Tok nangka. Katongkonan kamarintinan na Nenek Repan tok nangka. Katongkonan kamarintinan na Bapak Nobin tok nangka. Katongkonan kamarintinan na Bapak Tasya. Parinding ito odambu. Katongkonan kamarintinan na Bapak Rizal Tok Kunti Pangaden Katongkonan kamarintinan na Bapak Lili Tambang Bonga Katongkonan kamarintinan na Bapak Celia Tok Nangka Katongkonan kamarintinan na Pong Hector Buntu Kombong Bori Katongkonan kamarintinan na Bapak Kiki Tok Nangka Katongkonan kamarintinan na Bapak Tandidatu Tok Nangka Katongkonan kamarintinan na Katongkonan kamarintinan na Nenek Desi Karongian Nito na dorong ko na sa metanda mali Dutong may batu kaborok Laga Bapak na Rabi Latongkon marintin kilal lanta na borok Batang bulan kasera sa lanta na borok 5 bulan 2 Katongkonan kamarintinan na Bapak Enal Bori Lombongan Malenong Rampo metanda mali may batu kaborok Laga Bapak na Rian La tongkon marintin kilal lanta nomor 2 bulan kedua sal ketelu bulan telu. Katongkonan kamarintinan na Bapak Riban Batu Papan Rapa metanda balik men batu kaborok lagu Nenek na Surya. La tongkon marintin kilal lanta nomor 1 bulan kasera sal 2 bulan telu. Katongkonan kamarintinan na Haji Mariam Gali Batu Nenek na Lian La Meduri Entrekan Lagu Bapak Nalian Katongkonan kamarintinan na Bapak Sumi Batu Nenek Elsa Lau Meduri Entrekan Ramba Metanda Mali Lagu Bapak Nalian Lagu kamarintin ke ilal lanta nomor 20 karwasa lagu lanta nomor 30 talu Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nebelo Tombang Batu Papan Katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nebelo Tombang Batu Papan Katongkonan kamarintinan na Hermin Sampeliling Jome Makassar Katongkonan kamarintinan na Pak Tallu Padang Jome Palu Katongkonan kamarintinan na Bapak Arga Tombang Batu Papan Katongkonan kamarintinan na Bapak Emil Lu Banggai Katongkonan kamarintinan na Simon Regen SD Jome Makassar Katongkonan kamarintinan na Leonardus Tallu Padang Mengkende Katongkonan kamarintinan na Bapak Kolonel Infantri Robinson Tallu Padang Jome Makassar Katongkonan kamarintinan na JT Sampeliling Pare-pare Katongkonan kamarintinan na Mama Obet Kendari Katongkonan kamarintinan na Anton Tallu Tondo Jome Palu Katongkonan kamarintinan na Domingus Sampeliling Lame Makale Katongkonan kamarintinan na Aldi Sampeliling Makale Katongkonan kamarintinan na Andres Sampeliling Makale Katongkonan kamarintinan na Agit Sampeliling Makale Katongkonan kamarintinan na Agung Sampeliling Makale Katongkonan kamarintinan na Sarce Mangiwa Sadem Sanggaderan Satiang Karanda Mama Abi Kupang Sanggaderan Satiang Karanda Nenek Lego Limbong Burake
Sangga daerah Santiang Karana Bapak Ramon Makale. Sangga daerah Santiang Karana Nenek Payung Makale. Sangga Karana Nenek Grace Batu Papan. Sangga daerah Santiang Karana Bapak Otto Batu Papan. Santiang Karana Bapak Dirga Batu Papan. Sangga daerah Santiang Karana Batu Papan. Sangga daerah Santiang Karana Bapak Yuris Tonton Makale. Sangga daerah Santiang Karana keluarga almarhum Hendrik Sampeliling Jobe Bandung. Sangga daerah Santiang Karana keluarga almarhum Peter Talutondoko Burake Makale. Sangga daerah Santiang Karana Nenek Ian Makale. Sangga daerah Santiang Karana Julianus Sampeliling Pambobo. Mintu na to rampon na sampai tanda mali itu tun membatu kaboro lakon Nenek na Surya lawan taruna sa katongkonan tatamlanta na moro sa bulong kasera sa bulong talo nalanta na moro matang bulong misa sa matang bulong 5 na inan Anam Romawi sola inan 7 Romawi si taruna Oh, dempa. katongkonan kamarintinan na tono sa peliling Makale rambo metan na mali membatu kaboro lakon niko pong masaga sa daerah Santiang Karana tono sa peliling Lome Makale rambo metan na mali lako beni pong masangka sa daerah Santiang Karana dita sa peliling Makale rambo metan na mali lako kita pong masangka sa daerah Santiang Karana Nesta sa peliling Makale rambo metan na mali lako yodi pong masangka sa daerah Santiang Karana Tiffany Sambeliling Makale rambo metanda mali lagoniko pong masangka sa daerah Santiang Karana ba Tiffany Sambeliling Makale rambo metanda mali lagobeni pong masangka sa daerah Santiang Karana ba Tiffany Sambeliling Lomay Makale rambo metanda mali lagogita pong masangka sa daerah Santiang Karana ba Tiffany Sambeliling Lomay Makale rambo metanda mali lago yodi pong masangka Mito na talo pataruna sa katong bulanta tamalanta na moro sa bulong kasera sa bulanta na moro 23 nalanta na moro patang bulong misa sa patang bulong 5 sa daerah Santiang Karana Yul Sambeliling Pambobo ko Makale rambo metan na mali lago Nenek na Surya sa daerah Santiang Karana Yul Sambeliling Pambobo ko Makale rambo metan na mali lago niko Soladina sa daerah Santiang Karana Rika Gusti Sambeliling Jome Makassar rambo metanda mali lago niko pong masangka sa daerah Santiang Karana Rika Gusti Sambeliling Makale rambo metanda mali lago Dr. Benny Sambeliling pong masangka sa daerah Santiang Karana ba Rika Gusti Sambeliling Makale rambo metanda mali lago Fernando Rantelawi sa daerah Santiang Karana Rika Gusti Sambeliling Makale rambo metanda mali lago Yudianto pong masangka sa daerah Santiang Karana Luki Gusti Sambeliling Jole Makassar rambo metanda mali membatu kaboro lago Fernando Rantelawi sa daerah Santiang Karana Luki Gusti Sambeliling Makassar rambo metanda mali lago Dr. Benny Sambeliling pong masangka sa daerah Santiang Karana Austin Gusti Sambeliling Jole Makassar sa daerah Santiang Karana Hermin Sambeliling Jome Makassar minto na tarong pa na sa metanda mali membatu kaboro tuton lako Dr. Benny Sambeliling pong masangka labat taro na sa katongkonan tatamalanta na bro sa 10 kasera sa lago 20 talo lalanta na bro patang 10 misa sa lago patang 5 sa daerah Santiang Karana keluarga almarhum HS Talu Padang Limbong Burake sa daerah Santiang Karana keluarga Bapak Nial Takodo sa daerah Santiang Karana keluarga Katran Patengko Batu Bapak Ryan Makale sa daerah Santiang Karana Katran Patengko Batu Bapak Ryan Makale sa daerah Santiang Karana keluarga Bapak Rianli Bori Makale sa daerah Santiang Karana keluarga Benyamin Talu Padang Batu Bapak Riel Bori Makale sa daerah Santiang Karana
keluarga Bapak Andri, Makale Bori, Sangke Daerah Satiang Karana, keluarga Bapak Charlie, Makale Bori, Sangke Daerah Satiang Karana, keluarga almarhum Nenek Rea, Limo Burake, Sangke Daerah Satiang Karana, Marcos Lele, Batu Bapak Arlin, Samarinda, Sangke Daerah Satiang Karana, Bapak Yopi, Makale, Sangke Daerah Satiang Karana, Bapak Limbong Makale, Sangke Daerah Satiang Karana, Manasye, Sangala, Sangke Daerah Satiang Karana, Alex Sampeliling Saladina, Kalimantan, Sangke Daerah Satiang Karana, Hendrina Sampeliling Makale, Medora Torampona sampai tanda mali ilako Nenek Nasuria, Lambatar Rona Sangke Katongkonan Tatabalanta ada Morok Sang Pulau Kasera Sel ke 20 Talu, Nalanta ada Morok Batang Pulau Misa Sel ke Batang Pulau 5. Katongkonan Kamerintinan na Hendrina Sampeliling Makale, Rampa Metanda Mali ilako Mama Nasuria, Lambatar Roke Katongkonan Tatabalanta ada Morok Sang Pulau Kasera Sel ke 20 Talu, Nalanta ada Morok Batang Pulau Misa Sel ke Batang Pulau 5. Sangke Daerah Satiang Karana Bapak Dharma Makale, Sangke Daerah Satiang Karana keluarga almarhum Nek Sonda Makale, Sangke Daerah Satiang Karana keluarga almarhum Nek Robi Barampo, Sangke Daerah Satiang Karana Bapak Yuda Makale, Sangke Daerah Satiang Karana Nenek Andro Batualu, Medio Orang Pada sampai tanda mana Nenek Surya, Lamtar Rumah Sakit Yang Kemudian Sang Pulau Kasira Sang Pulau Tanah Pulau 20 Talu, Nalanda Orang Batang Pulau bisa Sang Batang Pulau 5. Sangke Daerah Satiang Karana Luki Gusti Sampeliling dia Makassar, Rambo Metanda Mali Membatu Kabaro Allah Yudian Topong Mas Santa, Labetar Roge Katongkonan Tata Malanta ada Bro Sang Pulau Kasira Sel Balanta ada Bro 20 Talu, Nalanta ada Bro Batang Pulau Misa Sel Batang Pulau 5. Yang matutuin Alanta yang Batar Katongkonan Tata Batutun Kamendunanta, Kukuha Tabe Sulek Kararata Siman Babaria Makaraing kita. Tabe tabu kayu lang Sulek Kararata Tago Karun Makaraing mo isung Makaraing kita. Tamataro katongkunan talago inan magkan na babatuan kita maarapo na dako ke dako kaya sulit ilang boleh galanta tumere pa boleh galanta lago bangun tala sulit kita di toro lente ke latu tibali kita dia sama bodoh dari abasa ke na buang nasaladan raba kato baubanan anta sulit di toro lente ke tibali kita dia sama bodoh ke sikam mulalan dogi dia kata kalabanan di sarangan kurabang na bento 2,000 Dasi bagi mo rapi tawa mami nasi tage-tageran ni bela tage sanda mabalele. Balan na to sa kabase kita neneta sang kalamanda to dolota. Misa kada di botuo bantan kada di pomate. Tapi papa ke nanti pasan tu pete na rapi soladina karena pabengan lapo tomaton nalangan nangka sola terbunti. Jadi pertama kita ya, pertama biasa mana Marasa cete teman-teman tatas oleh may ruang tamu sama makaron saya dari pendusara dako tama perangi soal nasang labi ng kalako teman-teman kini na rapi do may tonangka to punti di mak perangi iya tete dong iya teh panturun na papa na rapi
lana sorong langan nenek narapi langan da dua kanokoran yamatu to punti sola to nangka kita lepas panturuna papa narapi lana sorong langan nenek narapi to punti sola to nangka. Jadi kepala kembali lah salah satu perwakilan jomai to nangka to punti miram pun tari main deh. Oh ya mah, ya. Oke guys, kita akhiri dulu live kita hari ini pemirsa. Sepertinya ini rombongan terakhir. Akhiri live kita hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di channel kita Mentor Jadi. Kita akan berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.